Naretan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan ka? Naimbag nga orasyon amin papagayam. Kablaaw para kanya Alex Galletes from Janet de la Cruz. Kablaawan taymet ni Cheryl Artap. Kan kanakay amin anaaya tamang tartarabay karagdi amin na drama kan vlogs dito'y channel tayo Jor Drama Tips TV. Kat ita, adto'y ti pakasaritaan ana pauluan. Nakapidot kanaw. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nagdinamagan anak kapidot ka, Nico anak. Anya kong matidakas na ngay. Kadakas ata di mumot na pan-inyuman kadagiti masaknan. Amang ano birokan mo't akin ko kwa. Do alawasan na lang. Kung may sa awan mo't mang birbirok. Nakita ni Merto anak kapidot akiti pagbabasuraan. Iso nga inikakmot at ibagi na. Ay kasta ka day. Una lang. Ti kayat nakit di ako makigudwa kanyak. Nakita na lang mo ito, napidot ka. Awan mo't nakasurat nga kinkukwa. Kan iti mismo pagibulbulingan iti basura tinakakita ako. Ala ka saan mo nga rod aga ibarbarkada nga inaldaw. Amang ano intin nagtilangit day taatulong para ken ka tapno saan kan nga agrigat. Nagyaman akmat iti Diyos na na. Saan nga umdas day ta? No nagyaman ka ako nam, aramatam nga rod iti nasaya at aday ta akwarta. Kas kuma, nigatang mo iti taraon nyo, ken inigosyom tapno saan amaungaw. Didak manisuro na lang. Ngamin, kukwak na iya ito sakti na kapidaw. Didak bibiyangan. Husto ka anak. Di ka kumabibiyangan, ngam singasing laeng para iti pagsaya atam. No'y negosyom day ta, agtalinaad kan ka. Ngam no'y barbarkadam kan ibisbisyom, ay kamaungaw Kas kuma, iti panagsugsugal mo nga inaldaw. Naganas mo't na anang. Maditi sugal, tamay busti oras mo. Kan kita diretso na abak ka. Manon nga iti abak mo. 100,000 langan tinabati na na. Makitam, nagpipigsa ti tayayo iti palutan, kas kadamadyong. Ay, pamasitom ngay day ta anak. Naipaabak mo gaya, munti sa nga gasot aribo a pesos. Kat 200 ta napidot mo, ngam kaslawam mo nagmamaayan na. No jay 100,000 kuma, kat pinangpasaya at mo iti pagtaengan nyo, sa jay 100,000 kat innegosyom. Oh, di adda ko maamot pagbalinan na ngayon daw. May strisak lang no kasta na na. Nanamagmut at ibiyag tibak lang. Agrelaksak mo't ang ngayon daw. Oh, naidaytan ka. Di mo't pa isuro, tatang. Awan, ano kasta? Sirle balasang ka. Ilaw-lawag mo kinuha na ti pagsayaatan ti adda negosyo na kun ti adda maidulin na. Nabayagan ng bagak day tatang. Ngam apaan nakmat. Sayang. Dakkel kumaday dya puulan niyaw. Pagpuunan na mo titisugal kanda dumapay abisyo tatang. Ay, awan tumad pangisuruan kan kuana. Pagpuypuyatan na tisugal, palot kada baraha kan club. Unay daytan kaka. Kan addan sapayan paspasmok na iti club. Ne, kita kasi kamot ti asawa na. Ilton kuan nakaalan iti sakit na iti babae. Di mo't pa isuro tatang. Kastaw iti aramidem. No nakaturaw no agdigdigaws. Alaam ti dadumay ti kwartana ta ibangkaw.
Wano idulin ba? Tapno di na ibos iti awan kasiskan na abanag. Ay huray-raytan ka. Fiesta ngayon daw kakanwa. Agragsak. Aginom talata. Awan makaiparay. Sa tibos diti lugar tayo. Saya ta talaga ba? Talaga, matasikan ikaw. Nakasaysayat ka Ultimo ni Kapitan. Saan nakaalapdan ng sugal? Siyempre Kay sukat bus-bus sugag may. Kung nga paisaw. Kasi tinaminsan. Kasta una yaragsak ni Kapitan na makisang-sangukin ka hindi balayaw. Ay nasa umon paray. Nagpipigsapay ting iiwat na. Ang no sana nabartag at kasta una ti kinaseryos na. Ay, podnot ako nam nikaw. Agamsan nga iso ti pagsasaritaan tayo Nagiti di chicks ije club ti pagsasaritaan tayo. Ngayam, ano tayo manay na mapaligyan minayungan ni Ayat Ikaw. Ore man mapantayo manan nila. Kakaiso na nga, ado ti kwarta, side by side. Imbag at saan nga lang ni bakit mo tinapidot mo? Ayawan na, kabilag pakibyangan na. Kakaiso na sa kinakapidot. Saan mo't nga isaw? Awan ang pamilyam na igay. Ay, awan na kita. Kukwak na dyan sa kinakapidot. So, nisot mo nam. Ala, mapantay nga rin ni Jayan tirag-ragsak pa rin ikaw. Hula di saan. Alaunan iti parbangon niko. Kasta unay man ti bartek mo si Mangput. Kastam latan. Talaga kastoy ko na sila. Sa di nakbibiyangan no, di mo kahit makaraman. Padasem mo ta. Anyat intanamitin mo. Orasyon ang nagsama. Isla ka lamang kukulam. Nalang, mangan kangarudan sa kamaturog. Siyak pa iti ko na. Nabnabsuga kiti pulutan. Baknang ko naman. Baknang nga. Rot-rot to pa iti pagtaangam. Ay na, niko aya. Huston day ta panaggastom kadagiti barkadam, ken bisyo. Nasaysaya at mutlaeng ipatarimaan mo to'y balay. Ken agnegosyo ta o rebasit laeng. Piya lang at dapadakkelan ta. Awan na tinapidot ka. Awan ko mamot lang. Amok day ta. Ngam nagsaya at taadda. Iso sambutang ipatarimaan to'y balay. Ken aramatan ta ti duma pagpuunan iti uraan niya ang negosyo. Ay, hindi na man-stressan, sir. Maumak man. Unay daytan kaka. Nasiputak tinangik ka na iti kwarta. No jak agtignay amang kisay iti dayjay. Sigurado ay ibus na. Uray ta nakaturog mat. No jak pa'y lagtignay. Amang aninton bigat kat awanan. Pakinurimus gaya man dagiti babae iti club apapapanan na. Ay, just kick it day. Ita, bilangag tinaalak iti kwartana. Oray, tadak dito'y banyo. Awan makakita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ni, ay, nagsayaatan. Apag iso, 20,000. Ay, inak time deposit. Tapno saan ama ko ti apulos. Unay daytan. Nay, ulit-ulitom mo tabilbilangan daytan nagadwa kwartam niko. Di nakman distrubon kat na kaslan naksayan. Talaga amaksayan dayta. Tainal daw mo ti panagpabunar mo. Kasla ka kandidato agkaragastos kadagiti tattao. Libre dito'y libre dita. Di na kami pa'y may libre ti anak mo. Agtal na kakurakmay. Igat-gatangan kayo matitinaima sa kasida. Anya pala reklamo nga. Ti kayat ko asawan, daytay pa-share na kami kumamot Ken pakanan na kami kumamot, ije makmak, ken ije jalaba. Adula amin, amam.
Di nakpainay ka ni ti balato, manipod adaken ka day ta kwarta. Pumanaw ka man dito, ita mga matibab ka. Di pumanaw, kukam la ta kwarta ma. Agtal na katanta na kasla kurang na ti kwarta. Kinakot samat ni Trixie. Club pa mo, tapno may busan. Tapno at dagunggunang. Egsaw ka pa dito, basibasan ka ni ti sapadaws. Danga ka man. Inyawatan na kakadin ni Nico. Inyawatan, iti kwarta ako na. Lakay. Pulos Nagdakila ti tinapidot na di nataman lanay paimaan. Mayamaon ta, sunwan na. Sa bagay, maibusto day ta, kat isunton ti panagnakam na. Urel ako maamat no, jay banyo na ti na iparipir na. Ngam pulos mat. Oray day ta atupla kumaa. Ay na di pa'y makarik na iti danag. Umay tumanen ti panagbabagyo. Jak manamaw iti dayja ataaw. Awan panagnaknakam na. Imbes nga inal daw asumrak iti trabaho. Saan may? Ta inal daw amapan iti pagsusugalan. Ay na, santulag nakam day ta inton agmulagatan. Tawan tugaya mun ti kwartana. Awan tumutten ti umasidagken kwa na. Hala, bayan tayo latan. Makamiris tulata. O day-daytan na tao. Imbagpay kan Camilio, tagkaralibre na ka ni Nico ang asawak. Isubad ti agawis. Sino nga ti maday ti awis ka na libre? Apay, di na kayo awawisin mo na mapan aglang ay itirwar. Katno di na kami amam mo a pamilyana. Ay, awan ang aron na basta. Da kayo kumaa, ti inunana, kun na itabalayaw. Isumot ti bagbagami kan kwa na. Ibagam tuman kit diday takan kwa na. Bayam, tay bagag tao. Ngam na ibagak. Amangan no anak mo. Sa nabali na, ta naraman akmadtan tinapidot na. Ore man anak taon. Sige Milyo, ibagam. Kat agyaman akan ka ah. Amangan no iti sumarunong daw kat awaran kwarta na. Pagkunaam. Kat no kakautan na iti babae ti bulsara. Ipalpalubos naman. Ay, sigurado nga na makurkurimas na gaya babae ta narwamdan nga kaut. Unay daytan kaka. Nagalas nga aramid. Agpapaslaan ni Nico. Kita to tilangana inton awanan ti kwartana kat awan tumutten ti mayat amang tulong ken kuana. Daytan kaka. Saan mo rumor ni Nico lakay? Talungal dawan. Amomlatan Awan siguro kwartana Nasaya at matapnog nakam. Kaasi manan ti pamilya na no kasta. Manulangal daw naglasa ti dakulap na jay 200,000 a pesos. Di na tapay inyawatan oray binting lakuma. Bayamaw. Amutan nga awan serbita ken kuana. Agam kaslag mamayumot ni Nico. Amom bakit no awan kwarta ti tao agmamayaw. Agsakit ken dumapay. Bak na pay atay ada kanser na. Ay unay daytan kaka. Tatang, ibang tayo ni Nico ito ospital. Kalaat-latan na natalimu daw. Mabitla ay agpatulong tayo ka ni Ruday. Ta ada tricycle na. Imbes ngamin na nakagatang kayo ti tricycle yo. Idyadda pa di dakalakan ti dadalapidot na. Nga maawan mat panunot na. Sige, agpatulong ka ni Ruday. Untatang, ay na, makalawas ngamin ama diti bagbagina. Ngam di namot imbagbag at amabain siguro. Gaputa, inlos tayo na amin na kwarta. Unay daytan kaka. Nanang, tatang, makonfine ni Nico. Resitaan day ti aga sa tumaran na diti ospital. Kan tumaran nan to ni Jebalay. Kirigat na katawan kwarta tayo. Kasanungatan nga ay. Kahit anya ti kunat doktor nga ay. Katatang,
No saan amaalay ti agas, maopera. Putdanda ka no ti bagis na. Hilaho. Unay kat nga milan ti kinasukir na. Anya ngay ita. Oray kumaa, no ada na ipadulin na kang oray basit laan. Jak pelay bagbaga kadakwada tinaydulin ko ng libas ko akwarta ni Nico. Ngala ikararag tayo, asapay ko mata, malpas na tiya parikot. O naikat namin daytan. Nico, maikulkuleng ka manan. Pagbabawya ko na ti kinabarayo, boy. Kan kinapalangwat ko, bakit? Kasta talaga. Kalpasan ti didigra ti panakaamiris ti tao. Wan nga raw. Kitaam dagiti binusbusog mo idi. Awan man la ti uray may sa kadakwada ng may nangkita ken ka diti ospital. Ito ti pagsakitan tinakam ko. Ang mala, bay amon, tapno saan ako maro ti sakit arikrit naem. Awan mo ti may tulong da. Iso asan mo ida na pampanunutin. Surely bakit pagkawanan ako Ha? Pama na makapaimbagak. Aramidat ti amin. Tapno makatrabaho ak. Kat ikari kasulnitak amin nagkurkurangak. Kasta talaga, lakay. Maopera ak sapay. Ay, obserbaran da. Kitaan da ka no maopera ka, wano agagas kan tulaangan. Depende da ita. O naikat nga minan. Akinawan na hakam ko iti. Diyak mala napanunot kinagidulin. Kakaisurang at danay parabor kanyak. Ala, saan mo na panunutan tawan sirbi da dyan na palabas? Ti panunutam, kat jay banag apagsayaatan. Ang panghalamay ti pagbayad diti ospital. Awan mayat ngagpautang. Talagang awan lakay. Ngam imbaglakid din tainturid ko idi nga inaramid ti may sa abanag. Basol ti naramid ko. Ngam nasaya at ti panggap ko anang aramid iti dayjay. Anya kanila itang inaramid mo. Inlibas ko ti daduma a kwartam. Tapno adda para into. Kat imbang ko. Kasta ka di. Wani ko. Kat pakawanan nak tajak impakpakadakan ka. 20,000 ang matkit di dayjay. Kasayatan na diyang inaramid mo. Bakit? Ninay-nayulang pa'y kit di ko Ay na, pagyamanak una ito na panunot mo na diyang aramidan. Tano saan? Talaga naawan amin tayo. Zero. Wan nga rod, sayang, pinuspuskol ko lakuman ti inalak, tapnore 50,000. Nambay amon, sapay ko matagimbag ka. Yan tangay nagbalbaliw ka matan Nico. May inak nga rod irwar tapno adda aramaten tayo. Ikararag tayo, nga gimbagak bakit? Tapno masulnitag amin ang nagkurangak ka na kanya pamilya. Agraman nagitidadakkel ko. Maawatan da ka? Ala, ikararag tayo, nga agimbagkan kat mga barwanan tayo. Unay daytan ka. Saan tayo matngami na mapanunot asayang timay sa abanag no saan tayo amadidigra? Iso ano ammo tayo adakes wano madi? Panunutan tayo ti ibunga na. Tapno day ti manglapid kada tayo amang ituloy amang aramid iti sana nasayaat. Wano saan? Di tayo liplipatan na damagan iti bagi tayo no nasayaat wano saan ti banag ngayon tayo aramidan. Tano saan ti sungbat na? Saan tayo nga ituloy ta sigurado adakes ti epekto na. Kan maysa, dahita napidot kantidad, rumbang naisurrender kadagiti maseknan tapno isudan ti mangibirok no asino ti akin kukwa. Saan tayo atagikwaan ti saan tayo kukwa. Ditan gagayem ti nagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Nakapidot ka na. Dito'y programa tayo.
Unay daytan, kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.